Legend. Yes, until say Ghana ye be hunu enwoma bi ampanyimfo bi ye de to ye ho. Make say the last time ye didi hu wie was 2009 no. Ghana will never succeed, especially the national team. The Black Star proper na ankasa. Dear American who asemi. Uncle Ben Kofi. Then a former House of Folk. Omu coach here or the J, last I think Africa. Is it Herbetado? No, not Herbetado. Right. Those are too few. Right. Some people omu draw plan at the Mai. Alaji Emen Jawulamu. Omu draw plan the Mayana. Obo under 17. No abo under 20. No waba under 23. And sana waba Black Star proper. Nti so obekaya the last time Ghana yeji 2009 no e under 17 for any promote to majority na e the band at 20 nti e was say yama sa transition ni ye adwuma nti player ne mra no ladder yes e was say or graduate gradual process into omre senior team proper no na onim what the philosophy obebonase Ghana your football your plan is saying now you don't have any plan coach be aboard ne tatters ba coach be aboard na approach ba but so ko Brazil obi anim so mbo samba football right uko Spain mbo tiki taka uko Germany are from the manshaft of Germany nti so obeka ya 2014 no mo che Brazil no mo chom sampa the German machine e ye adwuma but Ghana ye de na ne de ye de ne frefre kobo this time around right nti so obeka ya 2010 ye ko World Cup kra ko ya de no ne ye wo 4 key players so ya graduating from under 20 and abewuram they there you Samuel Nkum Dominic Adia Ajimambadu this were the core of the team. The team biano at least. What team say core of the team no. Nipa be 4 or 5 players. Or ma both team na cha. Or multi team na say. But Ghana na the anyway. In 2006, year call World Cup. A one foreign player. 2010 year call World Cup. Kwa the one foreign player. Calvin Prince Boateng. But this time around year call no more saying. Right. So obe kaya. Now after that no because of say your transition year ateti apansam. Na yem follow bi mu nti no. Enya ade say de be ekoi. Because the proper transition war, but nipa ne ba, excuse me to say, due to politics. Say or say until say politics, be free your football no, and yeah, there's a Black Star no, and pennyfo be edging my guy never bonte be patch also cancer. But what the guy was saying was true. The other guy ni kabia ye no kre. Nti legend, your national team ne dear. Yeah, problem until say you be a proper transition. My point, my argument and say bedding. Ade bia wo ya unya mfaso no ade na ukoso ye that's the problem because you spend millions of dollars me person me bo panyin bia di e wo say ye ade ba ko ye for the first time anye ye ye second time anye ye why do we keep on doing yes so sika no a dese na yakoto agu na yaba yes so sika na yakoto agu na yaba yes so we are complaining the economy say Ghana Angola. Maestro minim what the implication would be. Say be a one tournament. Ghana Becca say be at this time you to meaning what the implication would be there. Say tournament be edru ha. Can Ghana say yanko this tournament ye pese ye prepare ye hu ye enti bia the tournament period you know we want to build our team but it looks like say tournament bia ye rush say ye beko bi ye also ye mfa huma na yakobo kana ya ba na nkofo bia koye tam na no anado ye siri pa hwe ball nyina wi ase nkofo ye enso ye siri pe ya na yes ade so ye ne na ye pen na ye siri ye ne na ye pen say they will score they will win yes na ye ni age ye ni je no ana na ye hia o ye ni je no ana ye that's ça but say moko na ye the taxpayers money mamo na moko wasting say ya you come back honestly blasters legend unim there ya o on say friendly game bia no e ya na say ye me na me invite you wa e wo sika bia wo se minya say ye wo so na wo invite me e wo sika bia wo se metua ma right national teams here no omobo nyina omo na frɛ nti ye wo se nya bibi but enko aban ne ho right but Black Star kui any everything e ya aban no and a sponsor because the national team is the government property aban property national team ni obi ade ya ya ye wo hanom temamfo no me ma me bi anadwo da wo kwa adwura dwuma wo kwa akotena wo akoton geni mako me ma me bi ochena wo ba betena Nkoranza dwa sebesebi mu ai basa yi wo betena ho no mateche mu ni kontombre ne sempo na ne kapra wo binya na ene ye de Black Star no right but your specific people's bia or more for national team so your majapadi into me no can say when there is
issue kra na ankoka enya ade se yeti e na o ma so mo so ma bomi mfita duku o mo nya o ma dwen se o mu tie temamufuo no e na ban no so ono so wo so anka meka se e wo so ode ne na isi form oni o ma bi due to political reasons ono so ntimi nye maestro me da asema ye na ye homra na afi fan sam na nkasa gu ho e mayen ene anopai Magic System, Red One, Shawky. All right, Sompa 90.7 FM. Abusia mo bibia che na yensa mo bibia kwaba. E bra so se na no pay trans na djumadi ayato ne tip of sports. Ye de ba basum ye tie for latest nipi. E na elbobo e de ba na no pay ye be ram e wo chese fi se mu na chese latest update a elbobo di fi ba no. Ye re ho nsama to djanu achi be ram e wo Africa. Not chese yakodi nkomo e wo ya continent latest be na elbobo de ba na no pay. Ye re ho nsam e betimi atudwa na bibia atimi aye kama no achi be ram amano ne winning say European qualified matches no eguso e koso over the weekend na daje eni posokra. Ye be ram na chese various call lines to over the weekend no. Yetimi area to Jan matches ne bi beto aso yere ho nsem ebetimi aba na bibia enso atimi aye kama e wo fiduama nom sei na bibia atimi akoso wo betimi adwene show na wo Sompa 90.7 FM on Facebook wo kwa betimi a share like na ja comment na e wo hobrepam ye be kenkan ne kama atimi edi amount eno achi wo ram e wo Sompa TV on YouTube wo kwa eno enso edi dem e wo ha wo benya bi ahwe na bibia enso atimi aye kama e na no pay e wo show no so systematic e wo studio P na daroma e na chese mfoni ahodo ni nyina no e ba e Facebook na Romeo YouTuber gonsa etimi akabi na bibia enso etimi aye kama e hon medino e benezadon ko betima frame pen maestro mejo so na bibia etimi aye kama na quickly jenram na nsama hodo a edi adancheche e bobode basa poasro che no yensan mu emfa ma yetiefo e wo dwumadie no so na unim so okopie ma enche na chese Africa Football League no e ade se dwumadie no enso etimi atos e baso nyame yad mo 20th of October e na chese dwumadie no enso etimi start na bibia etimi aye kama na no pay report am seka e se na FIFA president papa ne tin e Jenny Infantino nyame ya adoma the game against Ali and club and the team Eddie Simba no panyimpa no enso betimi akọ na chese watimi akọ hwesa game ne bi no de ne support no enso etimi Ediama Africa Football League no na bibia enso etimi aye kama join show no e was Sompa 90.7 FM a we saju nsem we no eno ebeto dwa e wo AS FIFA wo mu General Assembly dwumadi no e na papanyimpa no ede to dwa so ono enso betimi aba na watimi aba be game ne bi na bibia enso etimi aye kama na yenwram na over the weekend friendly matches awodom wonim so my konkro Ghana yetimi bonne wode kodi nsenseme awo man ne tin eye Mexico nsa no at the end of the respective 90 minutes in soccer action na chese Mexico man no wo mo nane ye kare makoma mienu ami asiara brak yantimi asiara braka abrantia ne tin Heaven Lozano wono etimi eboko e ma abrantia ne tin enso eye Atuna wono enso etimi nya go ne bi o my konkron Ghana enya de ese yetimi enso asiara braka na obepiem eye under 20 mana fama Mino kasa FIFA World Cup qualifies. Every man that 20 women's no I just say Jumadie no eguso ekoso na over the weekend I just saw my concro Ghana yet your man the Guinea Bissau and na ne kare makoma komiensa e moment mi ansia braka e wa Accra Sports Stadium. Mino kasa on aggregate no akwa 6-0 utimi sampa Ghana under 20 man wo mo abo adwuma yi pa eno kakra etodwa na no pa ya yere ho nsem no enso etimi atodwa e wo Jumadie no so na yentinsin e wo club issues kakra not just the latest update free clubs na kache e ba no yemfa ho nsem entimi entudwa na Togo afede eye bankroller e de ma club and din e de Accra House of Folk na panyimpa na din komo wo se hwe enya de se ne mprempren pa de house management no aye krado se papa ne din e de Martin Copeman wo mo enso betimi abone na situ wo se quality players ne de wo mato biaba a wo mo hwese nkampa positive result e be start ya by special players wo ma no wo mo performance no be reflect e wo eye pitch no so nanso nya de se mprempren pa de performance no e reflect na mum omo wa abotre pa no mo koso anya abotre Adea Martin Copeman or head coach Edema Accra House of Folk na papa na timi atoto ni mana omo ogidie woni mu se obetimi atene results na enche kra no positive results enso start ya bani yankoma papa de din edi Togo afede the bankroll Edema Accra House of Folk panyimpa no enso edi agent na no pantie bia we house supporter na se otim se ye be pam coach ne dia amasa tumda enya de se Togo se nei wo mo pam coach ne na wo chena enso e ka ho eno kakra panyimpa no edi agent na no pai e wo dwumadie no so na papa de din edi Martin Copeman or head coach Edema Accra House of Folk no panyimpa no so akasa na Martin Copeman si yemfam tudwa wo so no wonye coach a obo two top wonye coach a obo three top nemum
on ne de time bia na philosophy and so benya quality striker baako na wagina ani mo na supplies na timi akọ na ye diamond o se ne supporters na mo kekam say ne mo strikers pi na so obekom na one person pe na gina ani mo no se da bi wono mo ne boss a wo bo 4-3-2-1 ana say 4-2-3-1 na chese bibia timi aye kama eno to ye ha supporter na ye o se ne obebo two topper tumda enya de so no head coach papa ne didi Martin Koopman why na dwen say obebo two topper ne na ochena enso e ka hom na house of folk na no wo mo legend akwa akodi nkomo opanyimpa ne din ede Amankwa Amreku na Amankwa Amreku ya former player de Accra House of Folk panyimpa ne se yemfa ntodwa wo so no se nepa nyame ye na dom na de babia bebobo a enya de so be ma ne babia bobo de Accra House of Folk wo se sebi team fun be ni wo se team be na chese wo bobo okra wi a chese wo to odom na se wo hwe de players ne bi a na chese ahomte enu nti ono pa Amankwa Amreku de se de papa bebo House of Folk de lalai ebi nsi da na wiase akọ na wiye enu ye nkoma house legend papa ne din ede Amankwa Amreku wore air to jad na ropai e wo dwumade so na nra na nka wo se game ba ko etimi todwa e wo soga kope eno eye club and din ede Accra House of Folk ene Kpando Heart of Lions enya re se game no etimi e pass na eno era mpanyifo re todwa se die ntia sa game na ntimi amaso no ni nyina so okopie ma Volta Lake no ana se nsuo no etimi ayirie pa ama me no kasai no ade se etimi SSL properties bi ntina game no wo mo koso ekoba enya ade se betimi aboa eno ntina sa game no enso entimi ama young cross carpet ni emepiem eye Kumase Asante Kotoko na Dr. Prosper Nate Ogum panyimpa na di nkomo na panyimpa ne se yemfa ntodwa wo se abrante na ne din enso de Kalu Otara no wo se obi anya abotrema boy no wo se enche kra 3 matches 2 goals and abrante na din de Kalu Otara dependable striker no watimi abo so far wo se enche kra obi abehu the best out of the striker it sounds so boy no oguso adapte na adaptation no kra no wonya adopting wie na wa start ya obogos no timi adoptive wie na chese Porcupine Spirit no etimi fa abrante na din de Kalu Otara masa goals no center left right obebubo bi na bipia enso etimi aye kama e de amakrobia Kumase Asante Kotoko no so se na no against the Diana Stars wono ene share the only goal bra na all celebrating the birthday ma bipia enso etimi aye kama e de makrobia me no kasa yinum okopie ma league table no mo da aye third position a wutim sampa bipia e konkan e de makrobia Kumase Asante Kotoko na former House of Folk player Isa Kuka abranti omoton no ne ho nsem ebeye dedwa e wo hanum sei na de eto dwa ne se ne over the weekend no abranti an din eri Isa Kuka wono enso etimi meki ne debut o meki ye no na chese obogo or register eye the only goal Edman club your friend FC Shekpi wono etimi ebo the only goal 1-0 win and omo enso etimi enya ya eno eye latest update free Isa Kuka boy no enso camp eba nano pay e wo dwumadi no so na mame fam to just over the weekend ukopiem the Bet Power Premier League na yade some matches ahodro enso etimi ekọ so na matches eto dwa no say na esi etie madiki aka tro say Kpando Heart of Lions ni Accra so game na there due to eye Volta eye River no wo matimi approach no sa game na anya de sem panifo anya the date aba na after that no games etimi course no be breakum Chelsea to atena ne baako Emma Nation FC wo mo antimi ansi adabraka Sasna Real Tamale United etena Liu Mama Sports Stadium about 3-2 Carrera United enso etimi ball modern esi adabraka mienu e was a game no club and the Legon Cities eto atena ne baako Emma Bechem United enso etimi e ball modern ete saka no e wo honum FC Samates e bo atena ne mienu Emma Dreams FC wo mo antimi ansi adabraka we ye matches ahodo a eno enso etimi eto dwa yere ho nsem no enso e pa nano pay e wo dwumadi enso bra atena se o tip of sports na latest all updated stories no yere e pa nano pay na mame fan to just say ne ukopie ma league table no say na hyehyɛ no esi etm ade se Samates ehria dinkan with 9 points club and the turnover for kwanso yiri pebre wo mo enso at second position with 9 points Asante Kotoko at third position with 8 points Legon Cities at fourth position with 8 fifth position na Entrust My FC with 7 Babiani Gold Stars at sixth position with 7 Brekum Chelsea at seventh position or 7 points club and the Real Tamale United at 7 points on the 8th position Great Olympics at a 9th position with 6 points Diana Stars at a 10th position with 6 points Carrera United at a 11th position or 5 points Accra Lions at a 12th position or 5 points and a Dreams FC at a 13th position one enso at 5 points ewo honum na okopiem elsewhere ewo 14th position na Heart of Lions one at a 14th position with 4 points Nations FC at a 15th position with 4 points Accra House of Folk at a 16th position one enso ewo 4 points Mediama Sporting Club at a 17th position or 4 points Club and the Eddie Bechem United at a 18th position one and a team aswa clubs in na and a latest eba nano pay ewo dwumadi nso ade ho nsem no enso etimi atodwa ewo dwumadi nso na bibia timi ayekama enso ewo honum na yemfa nsi na chese ne no yemram yemfa yaboafo no ho nsem entudwa nano pay makacho sempanifo si krodo so a yentena fa ko anya ni muase eno nti ne nyame awadom ode wuti Ghana ha ne yoman koe ni nyina no sika kakra wo ho wubetimi atukwan akwa amano ni bi na chese wo so ba makacho
to aboga for no mokoba ye won kwan bi wo say tinkom ye ye de mo ultim sampa akwa no ye boga ne nkwan ya ne ye eno nti kobra na obeba na bibia de na kwam na obetuku akwa mo no ne waba na bibia tima e kama na ya aboga for nkwan tinkom ne bia masa ye last chance travel and tour ena ode wani etre makato se connection man bi mfa nkogina dan bi ntem enkoto mrade mfa nkogina school dan bi ho na chese ye to mrade utam skai man afa wo hwe na wo hu no bi me ba de sa na chese ye twa nkontomo de for wati kwa behye wanum e ba ne se ha dwen pa no pai last chance travel and tour ena ode mo 18 sawoso makato se Germany, Belgium, Denmark, France, Italy, Netherlands, Spain, Switzerland e hojina na ye boa no akọ e bia na pese ko Asia ba bi ti se Singapore, South Korea anase Japan, Mexico, Morocco, Brazil and US nyina no Cuba ye boa no watimi akọ akodura so ndwuma ni gisem se ne last chance wo me de wo kọ ne ye boa na wanya ba bi pade uti ato nya fe na wo kọ de da amanfo mantwea e ba ne se ha dwen no achi ye sia boa no wanya adwuma ye na bibia timi aye kama ompewe na bunu ni beka se wo pemme tuana ma okọ na chese one last chance travel and tompanyimfo eni sa wo so esan so yonko ni aboa kwaku a eye den na okotokro ekasoro tuana mo last chance travel and tour ena ebo Monday to Friday na Monday exactly 8 o'clock am na chese mpanyimfo atena se office wo kọ ne atimi aboa na wakwanto ho hyehyɛ ni nyina no yetimi aboa na bibia timi aye kama enso atimi ede ama kuma se muri wani hrem obuokrom junction ye ne Church of Christ asontan no ene di animhwe wo behu ye kira kwan ho Accra ye wa Achimota Kisima ho ene ebutu inside eye Kolime Plaza ho ena wo behu ye kira kwan na chese one ye din sa wo so ne aboa na wakwanto ho hyehyɛ ni nyina atimi aye kama no pay from mpanyimfo na ye enquiries ahodo bia wo pɛ 0543 565968 0543-565968 na bibia intimi enya kama emfa ema na no pay Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions anopa would wani airtrim na yetimi aboa na bia timi aye kama makato so printing ho nsensem no Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions and would wani airtrim san say hono general printing ye di hu dwuma large format printing photocopy scanning autocast lamination posters banners billboards and signboards ahodo nyina no Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions and would wani airtrim na ya boa na bibia enso atimi aye kama flyers ahodo edi hu dwuma book banden ena empo ene ye boa na logos ahodo business cards ID cards plastic ones no woni pro no wanya blem ye boa na wonsa enso atimi akabinti anopai woni Vibrant Multimedia Printing and Design Solution panyimfo eni sawoso na ye moa na printing ho nsensem ni nyina enkoto tin sehim kwan emfa emo anopai t-shirts ahodo no say ye fan club na say sorry nyuma ku ahodo mo kona mo t-shirts ni nyina no Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions yetimi aboa mo video coverage no say ya badin to be the kind naming ceremony no and watch be engagement be wedding outdoor won sa to be so pese ekoja na kwa en ho de na video be yen kai dum dia mam no wo pese ekotwa ma kama pa dia Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions and I do any air train na no pay na ya bo na hyehyɛ no enso atimi akoyi Nkoranza your old market storeroom number 20 ho and ye butu aye bo adwuma sa so na obetimi afre na ye din sa so na enquiries bi apesa wo ye ansa na wo ba be pie ho no wo frɛ ye wo 0245 463216 0245 463216 and what you wo be frɛ 055 930-1119 055-930-1119 na bibia intimi enye kama emfama ene anopa ye na ehumra ye ba ye ram e wa manfo cross na wall updated stories anopa ye nsa eka free the continent of Europe and empo comibo and empo eye oceana ni nyina no yemfa entuje wo Sompa 90.7 FM ye basisia. Are you ready? Wrestling fans, are you ready? Let's get ready. 90.7 FM. And to Jana him so kopie ya dey say 2024 enya dey say adaje e wopo so European qualifiers na eguso e koso nyame aduma June 2024 na chese na European Championship no eno enso etimi abaso na ya dey say dan ro matches ne bi etimi etoja na matches ahodo etoja no wutim sampa big clubs ne bi and national teams ne bi eguso ebo adwuma ebi enso eteteto ne nyina na no pa ye ho nsem no enso etimi atoja na bibia enso etimi aye kama e odwuma de no so yamfa ntoja se no kopie ya dey say na Spain mine no ene no game no enso etimi eba so
at the end of the respective 90 minutes na chese Spain wo mo eto atena ne baako ama chese no way wo mantimi enso ansia da braka eno e game baako etimi eto dwa no pay no yere ehonsem enso etimi atodwa e wo dwumade enso Georgia man no to atena no maako enan e ma Cyprus wo mo antimi ansia da braka Turkey eto atena no enan e ma Latvia wo mo antimi ansia da braka wo me na dia de Wales eto atena no mienu e ma Croatia esia da braka baako sa game no Czech Republic eto atena ne baako e ma Florence Iceland wo mo enso antimi ansi adabraka e wo sa game no Poland ne Moldova game no e ende 1-1 e hodoma eno e latest update ano pay no yere honsem enso etimi atuja Switzerland eto atena ne miensa e ma Belarus enso etimi tete ai kan nyina e ho Kosovo antimi ene club andiri Israel man no wo mo game no yetimi postpone ye due to enso bi etimi to yenti no enya de se sa game no etimi e bas Romania to atena ne enan e ma Honduras man no wo man timi ansi adabraka we matches ahodo a etimi eto dwa e European qualifiers in room not just international friendly games ahodo bia eno enso etimi to dwa na yemfa honsem emra na onim so my konkro Ghana ye kodin senseme e ma Mexico e na ne ye kan mienu e ma cheso my konkro Ghana ye ntimi ansi adabraka sa so no ma ye din e Kazakhstan etimi bomodin e ya hrehan e ma Philippines e na ne o me kan baako wo mo enso antimi ansi adabraka we ye friendly games ahodo a eno enso etimi to dwa no pay no ye honsem etimi atodwa na no kopia ma the continent of Europe ya de say European qualifiers no matches ne bia betimi atodwa na ma memfa ntodwa se na siatie fixtures no se na betimi abaso ya de say Gibraltar ebo Ireland o ma ya ne din e Greece ebo Netherlands na chese bibia timi aye kama sa games we nyina no e baso exactly 6:45 simultaneously na chese sa games no enso etimi atodwa eno achi ebenya Azerbaijan se obo Australia Belgium ebo Sweden o ma ya ne din e Bosnia Herzegovina etimi abo Portugal o ma ya ne din Iceland ebo ma ya ne din e Liechtenstein Sasna Luxembourg ebo Slovakia we ya matches ahodo betimi atodwa na eno achi na ya de say ebenya various international friendly games ahodo na se na hye na siatie China ebo Uzbekistan o ma ya ne din e Botswana ebo Eswatini Sasna Nigeria ebo Mozambique Egypt ebo Algeria Senegal ebo Cameroon we ya matches ahodo a eno enso betimi atodwa eno pay no yere honsem etimi atodwa bra ya tena se o tipos na latest all updated stories no yere ba na no pay no yenko pema o CONCACAF na chese nra homache ade bechi ne no na chese adaje eni posokra Haiti etimi tena fie ma Jamaica kona ne 3-2 o ma ya ne din e Honduras eto atena ne maako na e ma Cuba wo man timi ansi adabraka o ma ya ne din e Sarin wo mo etimi to atena ne na e ma Granada wo mo enso antimi ansi adabraka we ya matches ahodo e koso e wo eye CONCACAF yere honsem enso etimi atodwa e wo dwumadie no so na yenwram na chese tidbit ahodo a e ba na no pay e the free clubs na kache no yemfam todwa na bibia entimi anya kama na reporter min se kan na no pay and it's a Manchester United muntie we ye yesi na panyimpa na nka mo hwe se nko betimi aba be fa Manchester United takeover no na bibia etima kama papa ne din e di Sheikh Yassin bin Salman panyimpa no diameti ne na no pay se panyimpa na redraw na denti na panyina redraw yesi masa enne ochena na doso ama panyina bamabu na mum yesi panyimpa na nka sika wode pa na chese nkodi aba be wram wo Manchester United no na nka yesi ye 8 billion pounds and nkodi aba be wram wo Manchester United na 8 billion pounds no breakdown no se na siatie yesi nka panyimpa na ehwese ne nka otua Glazers no 5 billion no ma mu wi a eno achi 3 billion no wode mu 2 billion pounds e ba be ye Old Trafford o ba be bubu no na nka wasini foforo eno achi mu 1 billion pounds no wode e kwa kotua ka bia Manchester United na nka mode na nka watua dia fro na nka na mu debt portfolio no atimi akọ 0.00 nanso yesi matrama kwa no ene ochena na doso ama ne panyimpa ne didi Sheikh Yassin bin Salman panyimpa no watimi redraw se ne papa ne didi say Jimmy Ratcliffe wono entimi amra na omefadma na diameti na no pe Manchester United ne se ene Glazers na nya atum se ne papa ne didi say Jimmy Ratcliffe wo mu betimi aton 25% shares e dia mapanyimpa no no enso atimi adwene Manchester United omu owners no na bibia atimi aye kama ene latest update amen se kan e di free Manchester United camp na no pe no yere honsem tujwa na Bruno Fernandes boy na di nkomo Bruno Fernandes yam fantujwa wose ne wono na hohoaho pa wa ye lucky so ni Cristiano Ronaldo etimi esi akan wose ade bia wo football no Cristiano Ronaldo atimi aye bi eno nti na woni Ronaldo esi akan a eye ona ekese pa enso etimi edema eno nkoma branti and di Bruno Fernandes wono enso ere tujwa na no pa ya yere honsem no enso etimi atujwa na Toni Kroos cruise control no na panyimpa no report amen say kan na no pa yesesa na Manchester City eni Toni Kroos e di nkomo yesi nkomo twetwe na kwa animu pa se nyame aduma nesama abranti and din ere Toni Kroos enso betimi adwene Manchester City e Etihad na wetimi abebo adwuma e de Manchester City diameti se Mundo Deportivo ko wakrata no ena de sansem no enso e ba bonte na no pa ya yere honsem no etimi atujwa na Fiorentino Perez akwedi nkomo de fa David Beckham na panyimpa se yemfa ntujwa woso no onim de nei Madrid supporters mo pe wose bro hu sa abranti and din enso de David Beckham club and did Madrid supporters feeling in our pe e hwa no fa phone ena otimi friend no friend na pe na boy ni gitum
and oko tabri na de buy was it this time around enya de say Galacticos ni biba and unti Madrid supporters ni nyina no wo bia aye dan was muntami kotu nyame ya adoma next summer and be ye nwanwa say was say ade say quality pa Madrid betimi atobi na chese ani mu atimi ahye eno ye kakra Fiorentino Perez wori etuja na no pay na David Beckham say no kre was wo kitchen enu aduane apɛ de ohun ya no sam panifo na epele wo kofa phone na apɛ na Fiorentino Perez eno bisa say masa unya Madrid na bebo was ya mpɛ hwa no kan yes enya ade so odwene ho kra eno take decision no timi join Madrid eno enkoma David Beckham enswere etuja na no akopiem o me ya ne tin edi Poland I bet you just say na omo to presidential elections. Now presidential elections no Robert Lewandowski etimi kopie ho. Na bra Robert Lewandowski kodru ye no masa na nya asembofra. Robert Lewandowski kodru ye na pe wutim se mami ne ye kama papa. Men kan fa na da de systematic mo pe ni bi. E ho apɛ na mami no ekogina nanim. E na cheso salutu ne kama wutim se needed respect no mami no enso etimi de ma Robert Lewandowski a bra na Lewandowski akoto presidential elections. E wo man ne din enso di Poland mu am. E no a latest update a. E no enso ba na mami ye no congratulate a pranti and the Eddie Robert Lewandowski can sempa bi retreno and kakra etoja fa FC Barcelona mo striker no wono enso camp epa eri ho nsem etimi atoja na Leroy Sané player de Bayern Munich na reporter epa na no pay and say Leroy Sané club and the Eddie Liverpool womanya ya krade say kobasa papa ne din Eddie Mohamed Salah Gali wono Egyptian god na pranti no kobasa ojoini Saudi Pro League ne pe Leroy Sané and a possible replacement club and the Eddie Liverpool led by Georgian Norbert Klopp woman take a decision so betimi akono makofa no edina pa eno kakra epa na no pe no yere ho nsem enso etuja e wo dwumadie no na Casemiro reporter me say can now pay so over the weekend game etimi to job between the Seleções of Brazil and your man team Eddie Venezuela game etimi pass no yes ya Brantina Kopra ankle injury Brantina Kopra until the next 2 weeks now ha enya de say Casemiro wono enso betimi asi akan Eddie Manchester United and a latest update no pay no mensa e kan wo dwumadie no so na Rangers boboko na was Scotland na de meeting na no pay and say panyimpa ne team Eddie Philippe Clement wo matimi apa no say till 2027 wo mra no me lead team no na chese on coach na bibia entimi enya kama wo join show na Sompa 90.7 FM na no pay so na Sompa TV on konkan ma papa ne din Eddie Philippe Clement anopa yere ho nsam etimi atoja na panyimpa ne din enso Eddie Destiny Ogodochi boy we during the summer and a club and din Eddie Tottenham Hotspur wo makofa na Eddie free club and din Eddie Udinese Calcio from Italian Calcio Sirianum etimi de na boy no etimi making it derby Eddie ma the Azuris of Italy over the weekend na boy no dia atoja wo so no a dream come true and etimi abadia ma no apranti and din Eddie Destiny Ogodochi and ne wo bo adwuma Eddie ma man team and swear Italy was this hard time we were trying to and no opportunity na nyaba and into the asida PSA kwedi amana busua and impo bibio timi support na nei what me making a derby and the club and the national team friend Azuris of Italy and you come free play in the camp and so etimi abanemum was so we committed on game against the Three Lions of England no was if you run to akramobetu e sanse there was some we bia on betimi awene sa game no wo mo enso betimi aye na bibia timi aye kama and e kakre free pranti and team e the Destiny Ogodochi e free play no enso camp e pa na no pa on this note ye jinas no yetimi area man no nsem ni nyina no atimi asi e wo hana no pay time e ba Mr no e wo dwa so e bo adwuma na kopa bi e be boawo na bibia atimi aye kama ntia no pay a 3D and malaria fever na tete with general body pains wo da sorry no pay wo person so free mpa no mu pa na so wuntimi ni nyina no se hunam yawo no e tete wo e time e ba Mr e na wo kopa bi abobo na bibia timi aye kama ediama na no pay enu ntitu aramon na fo ani chemo herba shop bia anase ene pharmaceutical shop bia no okwa asme pe time herba Mr ye be boa na bibia enso atimi aye kama ediama na no pay e drugstores ahudum ti okwa wo si adro no ya ba ko pe e time herba Mr ena okope bia bobo na bibia enso atimi aye kama ediama na no pay Nkoranza wo ani e chemo pharmaceutical shop bia mu won sabe timi akabisa so license herba shop bia no won sabe kabina bibia atimi aye kama edi amount from panyimfo na mu nin komo 0244 417-669 0244-417-669 na bibia enye kama emfama na no pa eno achi wuri wani chemo Gospel Senior High School makato say remedials no betretwa na bibia tima e kama dia Gospel Senior High School na wuri wani tre na bibia timi aye kama e won Nkoranza krodium a Nkoranza wuri wani chem e wo Edra Road a ye wo municipal assembly na chope na school we no makato say courses ahudo pi ene ye bi e wo yakati general art business home economics ni nyina na ye bi e wo visual art general science no wini pro na wanya brem sa so na general Greek no ni nyina na ye bi e wo Gospel Senior High School no pay wo ko na chese wako gentete makato say school we no e ye waye exam
minutes and a child yo and until your bonny at your faso answer what's the questions no umpe now pemme for when it's a mobile on my yes when you are the name on queer faso answer questions no and only mtina bribi or trends or no dia wo na ye bisi basa and pay a Gosway senior high school and I'll do any air tray na ya boano wetimi anyante tie pa now so wetre wasi exams no what in it na bibia timi aye kama I don't pay for school proprietor it was 055 5500276 055 55 00276 and wachi we bet me after 0247 847 434 0247 847 434 oh for Gosway senior high school padding for not yet me aboada bipia and so etimi aye kama legend I don't pay ha na breme kwa ne de in 7 nyina si na man kwa mreku was one on the bapa di house of folk lalai legend what's in the bapa di house well it doesn't matter abofra no betimi aye den eba the current state of house of folk no interests are no future be here we never betimi assess so for me dachi wo ho okay dachi wo ho but nya man kwa me legend yes ni nyina babesi early ankomo na ye di no se ya ntofa pem ni ya oh yes at the end of the day say ya na ebe hu enema 19 for me and that's all and say legend so uko European clubs here omokra who's got quality players every season we go say 4 or 5 players near promote to the main team but here you hanum say no you be we season no team ba ko betimi out about 10 players and so they are rebuilding so the following season you be say mapon munyina especially ekotokoni hazi enti eno no na ehia say ye maya dwen ekoso and say ye hwe current situation was say ye hwe niema ebetumi ama ye future no aye kama na ye build the foundation no am kwame kuso money ba mo has runs for the say so money ba bia mo national team Ghana national team recently me say one player be Dombote also also no can also but Nancy am saying Panifar is over currently cross has one of the junior teams of Gucci and I am saying say and say and it also say if right measures are put in place okay and it also no ma wo ma ba mumu wo mu nya gidie wo legend you want to have pension pay ni mo it brave ya say one year on here and no na I said the football people no one of the niema was wo mo ye den o mo adwen koso say obi a footballer wo Ghana ye misa ye ho say bi a watimi aboball akwa echira bi a 10-15 years na ontumi emobiem enti at the time abi anipa no was spending the time nyina de aboball no at the time or retire on what empty-handed wahu na major no eno no ye issues a ho na say no omo madwen ko ho na say players no say wo peak no say team bi ba ka kire o say bi a me pese menusi akan in the negotiations no was say omonwene enko saa ho no na omunya isika bi obenya ne na ya akotoka onya isika bi obenya ne na ya aye ne ti rasta no okay ho no ye niema so because ball no watimi aboa kwa echire kese 15 years legendary who because I'm saying nya be the Pele and some professional footballer if you are retired there is one man bibi dambadini na me skipping me kakra ni dabre mu kra no legend na reho me da se maestro na reho pa ye beba na ya san ba be transfer free ha no magic in the air I love ma ale feel the magic in the air I love ma Media Sempabo na obia metie me say se wato plot na wia Adea Akye na ema Alala Construction and Training Center na yensi enwie ne prekomao se ope plot atonso a fre Alala Construction esi edan bia ema ankrankre anase company bia oye steel bending carpentry adwuma plumbing auto tiles painting any biodigester ne nsa no POP ceiling mpo ene kumi no Alala Construction esi adan etono fofofo Alala Construction and Training Center pese obia nyansa no dwumanti ose pickle form ewon Nkoranza Acheampong FM Fabia FM Dero FM ena Sompa FM Edra Naje FM Tachimai Asta FM anase main office ewon Nkoranza Nation Junction hwa anase no wo Fabia FM opposite Alala Construction and Training Center ede ne ho abo MVTI enunti ensrachiri technical students moya building and construction plumbing
flooring anase tile no ubetumi abayem attachment ewo Alala Construction and Training Center. Yeton plumbing materials to say WC, taps, basin, pipes, inches bia. Ene di akeka. Fre Alala Construction ewo 0540-379381 ana 0249-591700 ana so say 0246-702306. Alala Construction and Training Center. Se ubesi udan no a freye na yensi enwie ne prekomao. Mami adumei mesrewa beyi niema esu anso aseme na ahya ase fifirigui anhwe ebi mpo bebobo enti sika kakra wo fa koye eho niema ani bebre se hwe ebi mpo se go kan ni mo an atekwa ne hene na boro sana ase wo no na me hunu se store bi ho na me bowura ho eniema ni na da you fi niema ni bi kan ho ana me pacho da bi oba pa eniema ekrokro ni wa me kofiri yi emom Atiko Home Stores eniema no bu afunti ena ma sika no to ne dodo om Atiko Home Store omo niema efe dodo se ofa niema papa enu nti obi a wo fridge double decker iron microwave, washing machine, blender, kettle, rice cooker, standing and ceiling fan, modern digital flat screen television see. Every 32 inches, compare size beer open. Na provisions a faster gari, shito, emo, anwa. Local drinks a minerals, any energy drinks beer. Foreign drinks a wine, whiskey, Irish cream, vodka, any diakeka home. Washing powder, any semine beer di jadi asandi sinema. Shampoo, papa, a frebroachin so ebusu. Home appliances, any provisions beer dear, ubenya biyo. Atiko store, akofa solo machine Sibiaba, water on a fofo, Mechire Moto Blue, Yamudi Bomochi, Esprit Toast, Cashew nut, Abrobe, Mango, Kube, Coco, Anka, any foodie beer Kiani Wudiano, Machine Yawudi Bespreno, Nebua F Fukra. Fratico Home Store was 0243-629295. Atiko Home Store. Tano factory price. Ketios Marketing Agency. One more and a day 5G drink. Till 5G. On till 5G. Now so people say 5G now they know your technology and I'm say there be TNA. Your green tea. That is the first G. Your grapes. That is the second G. Your guarana, that is the third G. Your grapefruit, and your ginseng. And the genius say 5. And the 5G now say no. A non-alcoholic. Ubia timinumbi. Your bakwa fan miso fruit drink. And afe bakuso so add the aperitivo. Nina you makwa fan Ketios Marketing Agency. And a diaba. Udu dome heavy do abrosanum why honey tuno. Dome heavy do abrosanum ho any tuno. Number is 0246-270-221. 0246-270-221. Sompa 5G. Miso fruit drink. Call for Co-Pre Store. Obuo Nyesuro 21st Clinic. And now Bojobo Ventures. Nananom emwaduma nyina frosie die na so wonim enkanka tese mu denti na isi nkanka hene abibire mu ha asoye atumi die bibiduro kasa yade ma yade bobirim dwane eye Obo Herbal and Medical Research Center Obo Herbal for no die wono be expert e wo cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temogya ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso die Obo Herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno ti wuti yade a ayekwa nkoro no na wonso wonante kakra bi na wabre na afi kuma no ebo peri de bia wo de omoja borso no kosoro e bia won so wonan ne wasere etimi tutu ne toda yesisirisi da wo de anase ache wo yam timi hyew enso na bibia nsie afei wo bo ene wo kwanti etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene Obo Hebafo se wo hu akira kwai e wo sunwane krodua mu ha wo be hu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye ni Immigration Information Center ene di hwani mu Accra ye wo kasoa tachiman ana Nkoranza nso Obo Herbal asoye ni bi ho ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Adea Herbal Odumase ana ba bia to no bia frey wo 0245-700-248 ana 0249-761-508 Obo Herbal abibiduro kasa Yaba Sompa 90.7 Adesi said ye beni nyina ye benyanti ase e wo soma wodo aye wo muniti Sompa 90.7 ya hwehwe dwumadi a yato ne din se ugidie ne sen ye ne asofo imamfo nananom ye besin konwa na topics bia akwa enu nchi wa hyewa ye ji nwachi no obia de gidie aba abeboa ebi ni se aware dodo esubo ensanom awosiesie ani bebre a ekeka ho search medie
Ubetie bi was Sompa Sunyane 98.9, Sompa Kumase 93.1, Sompa Nkoranza 90.7, 90.7 FM. Kwesia de bia. Enumre no nson, kopema enumre no nkron. Kwesia de bia. Ubesia me ohinini ama krancha dozo a. Sofmami premeni. Yeni abedwafo na ye nyina ye suade. Ugidie ne sen, me gidie ne sen. Ye nyina ye gidie baako. Yaba, Sompa. This is Sompa. Pennyfo enchen na yakwa akwhwe yakodi ho nkomo kakra chochofo penny ewo bono pueye ene ahafo mantami emu ede mansem trofo ko GJI wo ha no Yera Dennis Pepra owo ahoma no so senior good morning. Good morning na anofe mpata wapo mutu sei nyame adom apomu ye pa na mo so Erade de acha ye adwuman ena yegumu kakra de nyame ase right senior anope de boko nya boko so sa on the 7th October yenyanente yese television station ba kwen wo Accra specifically UTV MPP fo bi attack wo mo barely a week 13th October NDC for program say yes yenyanente yese another journalist ya attack no wo ho kamia yese attacks on journalists in this country no ya ba beye incessant ye free we mu ana ekọ we ma say to ntwada wada uma muna mudi yanim muna mo chekere kwa ye mfa so ehin na yatosin ana ede ene mfomso nti a ye hunu saa neman bra no yi 90.7 yo minia medase amsane di kai machia otiefo nyina na afin so mahye mu nkran se mo nyire mo nya adwuma nse oman no mpuntu ni nyina ye pe sasum ji ni mpuntu be ko so wo oman ni mu so kan na kre for some time now ni trends na ye from no say enya de papa ye because first one UTV there no I think so we be condemn outrightly say yes it's easy what that though say before the statement about but the statement no and ma and been reversed Adea Akye what that and I think at the far it's a battle and NDC for so they are the same thing now NDC for so or more deny say they have not done anything but that but that notwithstanding no we are attacking journalists no NDC program as no call ye nti menyin ni say bi say fear about boncha beka so ye so that's on ye a chebe him no go to waye after no the similar apology eba me ha dwen pa no aminu ya ha GJ say association no because adeba ko say em say problem ba ko e dis animal we na ba ne say amanfo na e wo man mu no obunya nti adwuma na siye so that because any penny dey adwuma we a constitutional provision so na dey bia me ka say opa ne marginalist for e wo Ghana nyina yen ka say court strike yen ne man ne be so and they are na ya humti aya na ya anti no certainty less journalist be na adwuma obitimi ko attack no matter what say we irresponsible for na irresponsibility just ko attack you be I mean instance the police ni
yeah, and a doctor near the answer irresponsibility by your doctor and a police. Yambono, what you say? You're correct, no. And a general say, yeah, the answer may say, Moses say, why irresponsible journalism? I don't think I'll go bono. That's a gun, man, lawless. We don't live in a lawless country. So, Jimmy American say, outwardly, and yeah, the papa say, a coso, my modo. So, request Ghana, I buy any more Africa, or press freedom, no. So, that's it. But I don't want to think it way, a coso. Now, I buy many amahua, stakeholders, some money amahua, and I say, Shimano, a question. So, and yeah, the papa say, just so crime, a coso, my way. Right. Senior, ebio no, yenim se mpempi no, some of these incidents, Asia. Approach ya try say the beka ho asane ya na mostly no ya mediation between nipa na ye di na wuo ene nipa odi awu the victim and the culprit ne ana perpetrators no wo no ena ya try say be mediation over the years we assessment abeka say the mediation approach no aye productive amayen. Yeah, many of them say, come mediation there, and there's a civil issues. So, but criminal issues there's no way say transfer mediation. A criminal matter, have to prosecute the corporate side, no. So, like, I'm going to say, the see or UTV, yeah, should be no more. So that they do more the apology about, but we want the law to work. Right. So that there's a criminal matter. We can't take it server because anybody who young who we and this is the same thing. Assault. So assault is a police prosecution. I'm saying, no, and a bit other like-minded people are. But then I can say a transfer mediator. I don't agree that criminal case we should mediate. The CR to be so you have to mediate. Defilement, but you have to mediate. It's a criminal issue, so we can't do it. It's a criminal issue, no. I say it me, ma lost me, Jumana, the prosecutor or more involved. Right. Again, say incidents BC say ya na association na union leaders to say mon say mujina association no ne other members nyina demu issue statement na mo condemn beyond the statement ayede condemn attacks na ne keka ho no ya na mo special role bia mo sign edidi akire ana yo benase em say Adea Akye Abia condemn with the statement in that particular statement, and practically the police must prosecute. So that's it. So criminal and there. And GJ, I think we have a lawyer. So I do tell me na issue ni could do baby ni follow me dream because I do tell me an individual so. So say as much as say obi attack more reporters be not see a bomb. Now, if the reporter in question agree with the attackers and say, "No, let's go on mediation rule." And GJ, no, me enforce what say what I say. Prescription and I am one court. And the most especially they are attacking, attacking and so. But that notwithstanding, I think the issue that's a GJ in red light and see follow me panel. Na court we support the person because he's a journalist, and that notwithstanding, any member because he's a journalist, I attack it. We have to support the person. So, most often, na Chani Peno, Senka attack you be a criminal case. DJ no be follow Nipano, I made me the prosecution be a bomu. Now, if you pay over and so be no, and be behind and say, oh, ye be no. Then you be banning also. But the individual, I don't tell me no reluctant. So when I'm saying Ghana society now, you will so I call it intermarriages, our cultural system, education system, no. I did see pay. Most oh, pass here, minia, but when a man, your man, and Koswa, a man, running to me, edge man. But he's on your man, who classmate me, and so what? Who come here, classmate me? That's it to me, prosecuting panel. Wait, punishment, they require punishment now. I think say a man on Brandon, ama. Right. General, you better say no pain come out when you did. Yo, Miss Madam, na about my basso, but I mean, can't say journalists want to say, yes, we're every year. There be a minimum Casar, natural mose, life for me is very important. So that you are in the Obi reliable also.
so that say wo abusuya wo yere wo ma timi a wo kwa koye adwuma no tem bia wo field na wo say wo life is the most important mem kon koye news or wo ko news why you tend to be news so on tie see ehwe yi na ya me ani ba ye ho so that they now feel so ya chere no ma bebre ete no ma no we have to cross check our facts balance our stories so we do tem bia na mechi amount for one kakra because if you are wunya sem ya da tomatoes no mama me busawo na china we didn't fly already o paper na yes anet ya oh so we nipa sometimes you repeat so if you say nya na mo yetumi nya adaje journalism nya rush to publish nya to boasie development ni enhwe ni mo balance no na mara yes ano and say rebua nti yes political parties the 2024 election is closer and it's very crucial so yes the election no this are the attacks by just na you credible election on the credibility journalists so can be in the election nti yes almost bibi kura ba almost omunu ya ne ye hia omon correct yen since some them na be show mun sem ama attacks no ma bibri ama man na ye de ma bibri nti mo ya de nyame nhira mo so mo ba so ye ni wo mo gi so na kwe ka kire konkura ne so mo hwe yi e wo wanchi area ho na bibi an sense bio ewo Nkoranza se mabedi Nkoranza senior oh what be Nkoranza ai ne oh fine okay Sompa FM Sompa se maba Sompa FM oh wow nanu mi hu platform no so Mate yo okay Abusan for General Secretary Edema Ghana Nsɛmtwerɛfoɔ kuo ne fa ɛwɔ bono pueye ene ahafomantan mu yɛwura Dennis Pepra ɛna yɛne no kɔkɔdi nkɔmmɔ yi na sesi a yɛkasa yɛfutu no akwa ama afa no nyinaa nsɛmtwerɛfoɔ yɛnhwɛ yɛade yɛyie apart from that no nso onso sɛ nsɛmtwerɛfoɔ ba bɛyɛ wadwuma ususu sɛ bia nipa no wayɛ mfomsoɔ kora a yɛwɔ kwan a yɛfa so a yɛka ho asɛm yɛwura apam atena ase eno ne nkɔmɔ edadwa no pɛ ye ba bedi hu nkɔmɔ ɛwɔ ha ɛnom enti no monhye eno enso na sɛde ana unim no sɛ ye bro nsɛmtwerɛfoɔ de enye nne ene bia si Ghana si bebre ba na no MPP for ye bi nti na ndisi for so ɔmo so pɛ sɛ ɔmo ye bi tu ɔmo so akɔ ye bi sɛ ɔmo de ɔmo ye anuanom ɛna ɔmo nante ebom 7th October ɛna MPP for ɛkɔto hye UTV so ne na wɔtwe pepepe 13th October NDC for nso akɔboro nsɛntwerɛ ne bi wɔ NDC headquarters a ɛwɔ Greater Accra regional headquarters no emu nkɔmɔ ɛna yedie but I like a futuo no a ɛyɛ General Secretary de ma yɛ no sɛ woyɛ nsɛntwerɛ ne a wokɔpɛ news ba sɛ wo ama wani ana hɔ a ɛbɛwie na wo yɛ news enti no wohwɛ environment no na sɛ ɛnyɛ mma wa nsɛntwerɛ ne ɛnyɛ by force se Hong Kong na pe news fa free bra over match na apom te sen mejo so mu nana yo ho adawro maye yeda se pa quickly on a futu a General Secretary de ama ye nyina yi no eto sen na afi ye nhya ase enwurawura ensem no mu nana yara yeda ewura Dennis ase anopai wakasa pa na ye kama ye se asem ne sise ya yempenimfo ne de nya de a wonom be ka kwakosi se chenchena yentwe manso de wo won be kasa akire yen se wo de nya hwe de bia nsentwerefo na nya hwe se yen nya hwe wo de munyai na monkoso anya modwuma ne mohwe mo ho yie ende abere bia ya wo mo de mayen onipadua na ekura ono kra na etim no se bi se ye de hye nipa nsa so wo mo ho ban ya anka bia bebre akra nte ase ka nipa be jama akokokora ntentem enti nyame ne kura yen kakra akra na medede bia adwuma we no ba wiase nnwuma nyina we ene nyame nim no nsɛmtwerɛ adwuma no nsɛmtwerɛfoɔ na mehu Yesu sɛ nyɛ wɔ mo a nka yante ne nka twerɛ no kura emu kronkron no nka yɛnya enti atwerɛfoɔ de nyame ne bɛkɔ so ahyira yɛn na ɔno anso na de yɛyɛ nyina no wɔwɔ ho atemu de ma yɛn ne mo nye nipa nti sɛ nipa yɛ sɛ ɔno a bebu yatanya ewia na ne werɛ fi sɛ ɛkɔkɔkɔkɔ ba krataa no a yɛbɛgyina so abu atɛn no
ya na da so akura yen nti ewia a obesan ba be wie yen nti me kan ma kan sisa amanyofo no sesei ebobobo wo mkoko ba be so a wo mo ba betie se tie bia wo be hia nsentwerofo over ujiri se be pen sabre amanfo ete nsemtwero dwumadie no ase ana se nsemtwerofo na nso na edu ba bia na sabi ebinom ato wo mo ho ajeje mu ama ayese ebinom fa wo mo sare biara esanse o kan ye constitution a kire kwan a sensamtro ne fom a ye de fa so nokre ba ye buyani gu so nti on the general secretary bisa interesting question bi o se prosi ni ye adwuma na o ye mfom so a ye kobo no dabi se doctor ni ye adwuma na o ye mfom so a ye kobo na na ade na nsantro ni de ye adwuma na sempo mfom so ba ono de ye prefer se ye bebo no na yemfa mra ekwan no eso eto san atwerofo no a me se twero ni nyina ba ye na atwerofo na dawroma twero na ka se nimdi a me man ni nti wo yira se nka ye pa ni yenim de won sentwerofo mu a anka ye besoso wo mu ye pa amamu obeko yi a ensentwerofo entete pa ebetimi atodwa a ensentwerofo o se ensem bi wo ho ne ka no uyi adesua firi ho a yanka nyansa ntwerofo anka ne kan ya pa o nsansa ntwerofo be firefira ho ntama ne yakana aye sononko wahu ye biology na ya tworo ne ya bo vagina bruni kasa ye ncheno ne mo ye kirema ba ye de mpe aya asem ne kan ye kana amodin na nsansa ntwerofo de ne nam ha ne ye bo hwan ne ye tuturutu ne dine kosua kuma na ye boy na gomse na asa terms akese ni nyina no nse ntwerofo no mafira ho ntama enti e ba ne se man tete pa kura no etodwa na nimdi aman ne nti wo yire ni ansa na covid yi beba no na doctor fo ho wo mo nkyerɛkyerɛ ko na eto nipa so ma ense ntwerofo ntira bra lockdown bae se timetable no betodwa kasa bi ba Ghana fellow Ghanaians ye nyina ye de ye fene etodwa ye nsentwerofo ntira ene bae afi aduru sa amanyofo ye ba bebo wo made bi hu dawuru no ene oba sompa ha ya ye oba omiasa ye wo kens a wo mo dwumadi a wo mo adie ni de nti a wo mo ye se yeto abama wo mo no ena nsentwerofo so na amani padodo na ate anka wo mo anu a wo mo di wo mo dwuma no ntime ntwo wo ho sa nsentwerofo ni ntira nti sabio ye eja ye ntime ninam enya yen nti ade bi wo ho a afanu ni nyina nso wo mo hwe ne yie na me de nsentwerofo ne kasa kire ya yete yente sa amanyofo no obuna bibie nsi ampa no wo mo abono bibia nso nsi yetimi ya esumesi ni wo de mu hia na mo papa ne ni so ade enchi na esumesi nti ase hwan ne ye chi no yenchi obia na nso sanka ye na ekokosi fa ba bia menka ya tiefo ya o medwo mahama nya memfa ne kransi ye bra sa asemi si ye no ebirida brada be ne yamfa makrum hofo ye birim wo mo na wo mo nim ho hwe kura kan ho na nsentwero ni bibi to no a hwan ne fa no ho je se fie na ofiri mu no na agya ye nyabre ne yesu no kakra ho a ne yakan no na nsu ni nyina no ye de ano te sa akokoko nsu enti ebiribi aso se ye boboba se man ne be yi a egina nsentwerofo no so se enye yi nso a ye ka ho bi nti edu ba bi ne akasa munya akasa o monkoka bi ne ya mamo so ne ye jai na fe o mo ayedie ni ho ebe wie no ne ye san aba be korokora manfo ohu se eye sabi onyansa kwan bi a wo mo na afa so ya o mo di se bi a ye de ka nsentwerofo hye because wokona ye bebo de asende wo ba na ba ke fa be se wo kasa kora de hu ne be wo ne nkokora munya wo mo ye ko amanyoku bi dwumadie no wo mo to abayi wo mo PC wo man frɛ yen enso ye hu se eye news nti wo se yekɔ ne ekobusam yekɔ ye no ode brofo busa se have we invited you here am say papa ya se ma kan ye news pa mi kura me recorder na me sha se me pay news because news nti ne yekɔ ye wo kan ya koduru ba bi na me editor be say honorable what is this was what is one nti wo kan what is one nko be ka ba akona kan ho na wo mo so na no nti wie no ne ye record no de ye wo no
have we invited you here? Oh, honorable, what is this? Or say, what is Uni? And present any people say, a card then call so what is Uni? If we no, na dane chopa. As I say, with the mamma mosu bio, mamma can bio. Meanwhile, non cadi or more dear, any dear, and actually dean. Yan katakata so enti wo mu koko na ebeso no ensentrofo ebeba yen so na soso wa no kuta yen kentene ye de bese saba no ya na we yen ho nti wo mu hweye na wo mu hu kwan befa so eni yen edi na we are the fourth state of the government to say the rem and so edu adodode na adecha yan ka ho right mame over medase bebre mema brother Philip ne akua nso akwa aba na afi mintie wo nso adwen brother good morning na apomwe ana good morning nyanko pad me ye pa na ba cho so e adom ne ahwe ye nti bibia ye kama ye da onyanko pan se pa yo akua se wo ho ye yo ye da se pi se apomde brother ma mintie wo nso emfiri ha said na general secretary kan no next year yewura election year mo this is the time where I was in some trouble for a holding politicians accountable enti no enema bi say ba yenya nsi mu kura no na ye buru bi num ne ehunahuna ne ne keka ho eno how worried and we yes say obi a won some tro adwuma mu nana meda sipi nyame nhira no pa ne adwuma wo ye na yakati for say sompa akyede no yijinam eno nyame adom nti yetimi call ensori ni bi right na enom ko kasae ebinum gi like omu nyina gi efeso you say the ebe say o ma gi efeso pa answer response no be dey ebeba ni nyaba no atela de ane ma gi eso pa but ye do masipi na face so no obia wo bibia pesa wo de che obi afi we say no fa beka sompa ho na ye nyina ye nkamom yintim fa nche kebe ya niema betimi akoso kama pa na afi so no one obetwire din de omunya abotre ye o time mo atwire din no na obi enya ne number no nemu ye po no na afi so wo bibia pesa wo ye ikra de ba ye bebo ho dahuro di amount obi we ma se bia oton ade wo ye shop wo supermarket na be mai bibia ye bebo ho dahuro di amount ye ma no nyekwa na Facebook no see your whole life see aye kasi gina mu denden no kwa bia ele dia me se Owoahene ta watintim so no una se century hi onya 100 million de na de me so ma bo me de kama pa telephone you know until ko Facebook 90.7 FM Sompa na wa like and wa follow yen so now so wo cha de now chiska YouTube no so edem ya so ba no pe na me chiska me nyanche wie 8 o'clock ya obi a obetie me bia no ubenya achede no ebi Sompa sika promotion tara no mo de na ye the phone na ye phone ya tu pick your phone na mobile money kakra wo so mobile money 5 cedis e wo so a ubetuma nya achede no bi enti obi a wo mobile money wo so sesi bia no bokodu sesi na obenya sika no bi code no is *256 3 hash *256 3 hash oba ebebie ama babie ebebie no Sompa Kumase Sompa FM Sunyane Sompa FM Nkoranza baby a wutie no na wa select ho nenti esa wa select ho ne se o wene a se be ya ibehunu se o ha ana wo ha no nti ena esa o select ye no take it back here 5 cedis. National Lotteries Authority ekutamu den ena matara 1 media yes sika promo ya to din say Sompa sika no 8 o'clock ya first draw ebeba bontin nya peke o number na de watwa no sika wanya no na ya forward aba phone no so aba wa phone no so mobile money number na wow so I think that is what is really happening and me da CP and some na ye ka fans and twerefo ho ne de ye kan no afamiunu se kan no afamiunu na ye ka right na yesu utu akurafo a na utu momane sofo nti emienu ti meka ni nyina de di kan no sentwerefo na ankasa the honest truth is we have not conducted ourselves well right in the first place no de di kan pa ye say adwuma ne ye no adwene mo adwuma na me research kakra me ye ne say obi timi tena adwuma no for so many years workshop training school ehia no
so obeko workshop kra na sika na obenya ne hia ne che information na ye de be ma no ba ye no se wunya kwa kra nko school a the workshop the training ye de be ma no capacity building no ene na ma we improve wa adwuma no nti ne skill na wode ye adwuma dadaada no saa nete nti anytime bia no adwene mu anasa psychologically no or hiccups or challenges but no cry no nim because every day bia our skills our day at the end of his work on nim but won ko ba bia ene ya ba ako nti untimi ntina adwuma capacity building e hia senke ye kokasa kra me apemwa pa nka first in hia pa anse ye behwe se ye be build your capacity be ne no de ye pese si ansantwefo ni bebre na de omo pa eiska ba se unya capacity no na utimi ko wanimu a ema woni man bebere kura atimi do imagine say wo yesi ase wo yesa oni BBC for ya na so ma for so no kwaye adwuma pex ne niama bebere a oda so na na be improve a chen de wo ye wo han obvious nti eno no ya de ba ko 2 omoton mo nsem toto omoton mo nsem toto omo no obi ahia omo kasa manipa ni nti obi ho oye young eno aba ente se bia so fa iko yi eno ne ye adwuma ha ye kasa da bia ne ye kasa ye wefe ne ye kasa no atiu nyame na doma no kogina assemblyman no wini ye o ha no kogina secretary bi no wini ye e ha no koye DC bi ha no enti onim sentwerefo no musuban ne nsem o mo kanto ono hu ne se o mo no they have o mo deserve ne man ketenkete because of the way you talk in this office wo ye adwuma na adwuma na wo ye ne de wunya no entimi nso a you plan another way a enje wo bre nanso benya bibia ye de aka ne kura wona service wo ye adwuma akase Bank of Ghana no ne ade fi so mo giska no they have other side businesses mo ya eboa ma omo no tumi omo nsa so ne ma omo ye so nti wo na opportunities buy business people no musia nipa no mo ye adwuma nipa bi atim ko shi omo mo ideas ne ye kwa ye nyi bi o ye gi ye ya ne aka ne abeka kira manfo ne ye yi ni de bedu time bi no na de oje kakra na ahyase ye no okọ nanim wo ma ba ko mienu a enso afi no we frustrated dia kan say bosia abo say that basa da bia wasem da bonte ne bema obu a wo no penifo si ni panim se krochu amansa so ogina hanum a ne abu a untumi nka ba wo chi asem na so ofiri ho no ma ensem ne bebre nti nsentwefo no 1 will see a build your capacity 2 will see a other sources see if see a resource e wo no enhia yeso ye explore other sources ma ye mfa ma outsiders nko a ne ye ntena na be ye se o be bibia so kwaje bosia o be bibia so ko obi o be kan so kira on politicians be branya nsentwefo because omko ho me da time so me de ndi ayi say saa no ka kire na wakoba ako mienu miensa enan ni nka nche say no mi nko bi we sem so me de ne yamagu akwam tu be kokora na papa na ma hu say utumi e cha manfo ade wo ye de ne ya wo che so e bia me do afuo ene afuo mi so me do bi na so kakra enye mmere se de me kan nanso wan hyase a onuru into one ye pattern I will see a conduct here well and ye de ho ahye politicians politicians in go be radio station your relationship between you no mo ye adwuma enye just our profession into okotena ho no ma ensemeni so kan kura no o kan fa obe oni nya problem no ofuru adwuma onya binya because ono ho align to one political political party into so do ba ni station on so bia be yes akwa we say there o ana obi in the sanya mani nyina ye niam say yes ntwefo ne ya ntena se ne am ya adwena am ya so behu obi no tv so na ni abre den o ye adwuma bi se wan wo se obi aye adwuma me am Land Cruiser o ye nsantwere ni nto so ye am ya Land Cruiser obi aye adwuma bi am ya promote bi dia ba ye MPs nto so ye no de akwa ye MP nti profession na nkasa no wato na jeje mu o de o ha ba ho 2 at the atosom yensa so ye false information ye onipa bi wo ho no ma o professional o mutosini o ya de onhwe ade ni mu wie onimu ade otemedase abra no ma na kura so de gensa obedi atem sa tama no kura be ba bonten no sense wo kan nya o kan kwase asem nti se wo ya adwuma na esinya so ye se na fotie ye o kwan se kasa na so make sure say de wo di ba ne ya ade a ba biadu be gina biara you'll be able to say that you are not under any inducement and I say obia influence you to do ade say o de betia obi sade ne ye niema ye nsentwere fo niema mienso na say ya mfa nkan ya dwumadi aye no ho de a da bia ni de say ye ene de kwan fa so because sentwere ni ye powerful sentwere ni ye wo obetimi ba o ne business pa na ni abrek o de ko ba bi o register mini papa bi o ye popular Ghana pa or your product why ya wonya yi friends Food and Drugs Authority na approval why yes sir panyipa wosika ye bibia oya one young girl yes ntwe ni marketer kra oba oh na we anya big deal no di o pam
omani ba omo so no na me body ni sesi obi a very popular pa okwa young girl no akwaje ayi ne de ama no ye wasofo bi wo hono ma obi okro ne no wa asore kwa ofere so obekọ nanim sinse ntwire ni beba obe pam no kosofo no ni akodin komo add information obi ba be di akonya te MPC o the MPC yodio omo ba new ones ensentwefo ne epusi omo sa obi okwa ne suba nye obi a ne kasa nye obi oni good standing enso ensentwefo nti policy no okoka asem bi kura ne de adane popular yi bi ne de ayama ya de ama no. It means we are powerful, but your position, there's something wrong with that. Lastly, Ghana how you never be caucus and a mom and so. You testing police for, you testing soldier for, you testing century for. All these things, sometimes criminals it me do mushim. E hunu baby a loopholes in the ewo. Inti ebi as a party we cannot know him. Ya ko ne ko bro bi na se ya anka hwe ya no se me dem do ne party e na se me ko ya ade bi ko na bibi ko on be gina machi because a lot of people atu Asian former Capital Bank director and ade na asi okoje but you obi no mo disika e wa ban mu te so omo a ne party na shelde omo enti bebre na no ye criminal clone se so fa party of fa niemam na so hu nsantwefo no weaknesses hu o mayi a obetinya yaade with impunity anunti no yenhwe yesi amanfo te obi kun ko police for no subanye no se obi esubanye obi yaade nyanya bro ene yede ye na se wo yesa wo na wo ye no one day e be se wo frɛ na naba kefa so me cover wasema oma because mona mo fa ho amba bebo no ene a wo de okọ ho kwa adwam unse honorable Alanchemantin na wote so okasa mprese yi ene ya wo ye se oba be pa yi no wo kasa okọ FM